Muraho neza, nizere ko mukomeje kugubwa neza mu by'ukuri mu bice bitandukanye muherereyemo, abari mu burasirazuba bw'isi, abari mu burengerazuba, abari mu majyepfo ndetse n'abari mu majyaruguru y'isi. Mwese tubahaye ikaze ku busesenguzi butoya tugiye kugarukaho. Bakunzi bacu, reka tugaruke ku amasezerano arimo kubera i Doha mu gihugu cya Qatar, aho igihugu cya Congo giheruka gushyira amasezerano ku mukono ku masezerano, ndetse n'umutwe w'inyeshyamba za M23 bakaba barasinye ku masezerano y'imbanziriza umushinga. Ibi rero ni mu gihe leta ya Congo ikomeje gukora ibishoboka byose ngo irebe ko yabasha kugomboza M23 ibice yamaze kwigarurira. Bakunzi bacu, reka tubabwire ko nubwo bitoroshye rwose, nubwo abantu bakomeje kubona ko bigoranye cyane kugira ngo M23 ive hariya mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo, leta ya Congo ikomeje kwiyambaza ibihugu by'ibihangange nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Qatar kugira ngo barebe ko babafasha, dore ko inzira y'intambara yo yamaze kunanirana. Amasezerano arimo kubera i Doha muri Qatar, aya ni amasezerano ku ruhande rwa leta ya Congo bakomeje kugirira icyizere cyane, dore ko Patrick Muyaya uvugira igihugu cya Congo yakomeje gutangaza ko M23 igiye kurekura ibice byose yafashe ndetse bigahita bisubira mu butegetsi bwa leta ya Kinshasa. Ni mu gihe kandi ku ruhande rwa M23 bo bashimangira ko batazigera bava mu bice bafashe, ndetse bakavuga ko amasezerano ya Doha atavuga ko M23 igomba kurekura ibice yafashe. Abantu rero niyo mpamvu bakomeje kwibaza byinshi cyane ku kazoza k'aya masezerano, dore ko muri uku kwezi kwa munani tugiye kwinjiramo nabwo bazongera kandi bagahurira i Doha muri Qatar, noneho bagahita basinya amasezerano ya nyayo, ndetse bagahita basinyira ibyo bazaba bemezanyijeho bagomba guhita batangira gushyira mu bikorwa. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje kugaragaza ubushake, ndetse byageze n'aho avuga ko agomba guhabwa Prix Nobel, igihembo cy'umugabo cyangwa se umuntu waharaniye amahoro ku isi. Ibi rero perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabigarutseho nyuma y'aho yagerageje guhuza uruhande rwa leta ya Congo ndetse n'uruhande rwa leta y'u Rwanda, mu gihe bari bamaze iminsi myinshi badacana waka. Leta ya Congo yakomeje gushinja igihugu cy'u Rwanda ko cyaba gishyigikiye umutwe wa M23, ndetse kikavuga ko M23 ari umutwe w'iterabwoba. Leta ya Congo rero yakomeje gushinja igihugu cy'u Rwanda ko aricyo cyaba gishyigikira izi nyeshyamba za M23, mu gihe leta y'u Rwanda ibi byose itahwemye kubihakana, igenda igaragaza ko abarwana muri Congo ari abanyekongo ku bwabo, ndetse ku bibazo bya Congo bitagomba kubazwa igihugu cy'u Rwanda. Bakunzi bacu, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Bwana Olivier Nduhungirehe yabashije guhura na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Congo Kaykwamba Wagner. Hari amasezerano rero basinye, amasezerano yafatwaga nk'aho ari umushinga cyangwa se ari imbanziriza umushinga y'amasezerano aganisha ku mahoro hagati y'ibihugu byombi, ndetse no kugira ngo babashe kongera kubanisha neza ibi bihugu by'ibituranyi bikunze kurebana ayingwe, ndetse muri no myaka ishize no muri ano mezi ashize, aho Bwana Felix Tshisekedi rwose atahwemye kwibasira ubutegetsi bw'u Rwanda, abushinja ko ngo bwaba bugamije gusahura amabuye y'igihugu cya Congo. M23 yakomeje gushimangira ko itazigera iva mu gice icyo ari cyo cyose, cyangwa se nta na santimetre n'imwe bazarekura, kubera ko bakomeje kugaragaza bimwe mu bikorwa bigayitse
ndetse n'ubunyamwuga buke ku gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa leta ya Kongo. M23 na AFC bakomeje kumvikana muri no minsi bagaragaza ko bagomba guhindura ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi, dore ko babushinja ibyaha byinshi birimo ibyaha by'ivangura, ibyaha byo gushaka guhitana abo mu bwoko bw'abatutsi by'umwihariko abanyamurenge batuye muri Sud Kivu. Ndetse reka tubabwire ko kandi M23 ikomeje gutunga AFC na M23 ikomeje gutunga leta y'u Burundi agatoki bishinja ko yaba ishigikiye jenoside irimo gukorerwa mu bwoko bw'abanyamurenge. Bakunzi bacu, reka tubabwire ko kandi muri Haut Plateau ya Minembwe hakomeje kuvugwa ibitero bya hato na hato birimo gukorwa n'ingabo za FARDC, aho zifatanyije na Mai Mai zibumbiye mu cyitwa Wazalendo, bakongera kandi bakifatanya n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi kikaba kirimo gukomeza gushinjwa cyane ku cyaba kiri nyuma y'umugambi wo gusenyera abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Reka tubabwire ko abanyamurenge bamaze imyaka myinshi guhera mu 2017 bari mu ntambara z'urudaca, izindi ntambara zabaye leta ya Kongo ireba ntiyagira ikikora kugira ngo bibatabare. Muri Haut Plateau rero hatuye abo mu bwoko bw'abanyamurenge, abafurero ndetse n'ababembe, hakaba harasenyutse ku kigero twakwita ko ari cya 85. Leta ya Kongo rwose yakomeje kugaragaza intege nkeya mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, aribyo byatumye bimwe mu bibazo byayo igenda ishakabo ibitwerera cyangwa se ibyegekaho. Kuri ubu nyine amaso yose ya Kinshasa, amaso ya leta ya Tshisekedi ari muri Amerika. Bose bafite icyizere, bizera ko Perezida Donald Trump azakora ibishoboka byose akabasha kubafasha gutsinsura cyangwa se kwirukana M23 mu birindiro byayo. Leta ya Kongo kandi yakomeje kugenda igaragaraho amagambo yo kwinyuramo, dore ko amasezerano aheruka gusinyirwa muri Katari aya amasezerano yakozwe na M23, AFC M23 ndetse na leta ya Kongo, aho muri ayo masezerano hatavugwagaho inyeshyamba za M23 zerekeza amasezerano ubwo azaba amaze gusinwa. Ikibazo cy'impunzi kandi cyongeye kugarurwaho cyane muri ano masezerano yarimo abera i Doha ndetse no muri Amerika. Izi rero ni impunzi z'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda biganjemo abatutsi bavuka mu burasirazuba bwa Kongo, aho bamaze imyaka igera kuri 30 bari mu buhungiro, ndetse na leta ya Kongo ikaba nta bushake na buke irigera igaragaza mu gushaka gucura izi mpunzi. Izi ni impunzi zahunze ziturutse muri Nord Kivu, mu bice bya Masisi na Rucuru ndetse na Karehe na teritwari ya Nyiragongo, abandi baturuka hano mu mujyi wa Goma, ndetse hakaba n'izindi mpunzi zaturutse muri Sud Kivu, aho twavuga muri Fizi ndetse na Mwenga. Izi mpunzi zose zikwiriye Afurika y'ibiyaga bigari ndetse na Afurika y'Iburasirazuba. Izi rero M23 yakomeje kuvuga ko aribo irwanirira, ndetse ikomeza gusaba leta ya Kongo ko yagira icyo bikoraho, kandi niba byarayinaniye ikarikura ubutegetsi ikabusigira ababushoboye. Bakunzi bacu, kandi reka tubabwire ko M23 yakomeje kugaragaza ko imbogamizi ikomeye cyane hariya ari umutwe wa FDLR ikomeza guhungabanya umutekano bw'abaturage ba Kongo, abaturage bo mu burasirazuba kuva muri 1994 mu 1994 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. FDLR rero abari interahamwe bivanze n'abahoze ari ingabo za Habyarimana base bahungira muri Kongo. Bageze muri Kongo bakomeje kurangwa n'ibikorwa bibi, ibikorwa byo kwibasira abasivile by'umwihariko abatutsi batuye hariya muri Kongo, ndetse zigenda zibica, abandi zibarira imitungo yabo harimo inka zabo, ndetse zifata n'abagore ku ngufu. Muri Nord Kivu naho FDLR yakomeje kugira imbaraga nyinshi cyane, dore ko rwose badakozwa ibyo kuhava, ahubwo bakomeza kwiyegeranya bashaka uburyo ngo bazatera ubutegetsi bw'u Rwanda bakabasha gufata igihugu. Bakunzi bacu, uyu mutwe wa FDLR reka tubabwira ko wubakiye ku ngengabitekerezo ya jenoside. Ubwo rero ibi biganiro bizasubukurwa muri uku kwezi kwa munani, abantu benshi bakomeje kwibaza ikizavamo. Hari bakomeje kwibaza niba koko M23 izava mu bice byose yafashe,
igashaka iyo yerekeza, ariko reka tubabwire ko abandi nabo bakomeje kwibaza leta ya Kongo yananiwe gukoresha imbaraga zayo nk'igihugu ndetse yifashishije n'abacancuro n'abarundi n'abazarindo n'abamayimayi na FDLR, abo bose bananiwe gutsinsura M23. Bakaba bigaragara ko rero abantu bakaba bakomeje kwibaza niba imbaraga za leta ya Kongo zo gukoresha isasu zaba zararangiye, ubu nyine none ikaba irimo kwiyambaza amahanga ngo barebe ko amahanga yagira icyo abamarira, bakabasha gusubirana ibice binini cyane bya hariya muri este ya Kongo birimo kugenda bigenzurwa n'inyeshyamba za M23 ziyobowe na Sultani Makenga. Reka ngushimire wowe wemeye kubana natwe, wemeye kubana nanjye muri ubu busesenguzi bukeya. Reka ngusabe niba utarakanda subscribe, biroroshye cyane, iyi ni channel yacu nshasha. Rero ko wibuke gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Murakoze cyane, mukomeze mugira ibihe byiza.